به میوان خورم بردوام دکن الهیات ناس مهمت امین پارلاک لوستودیا مه امل سر گرینگی قربانی باغون هفته پیشمه ایشالا بخیر و سلامت امبوان روزا شعب بین بگیجنوان روزا جشن قربانی من بهبر پیروز بکن لیک خبریاوی ام بپرسن و جشن قربانی د گرینگی قربانی چیه قربانی چاوا دست بکریه چما هم قربانی سرجه دکن امیوان همیاش ماموسته خوب بپرسن بلاوجی برسواوی بدیمه تبخیراتی ماموسته قالك سباس دكين شكر دكين ونشانو باشن رندن الحمد لله تشوك شكر قد باشي بدي ان شاء الله ما مستوي حفتا پیش ما ان شاء الله بخير وسلامت قربانه اجبر كو بشتي بانديمي جي بشتي دو سالان امجار عوله ما بيروز بكم هناك دي بكلجانن عيدا رمضان ده شو ما بيروز كل قربان تشتكي جداي ويكون زانن قربان چيه پیش بپرسم معنی قربان معنی جشن قربانی چیه پاشم بردوام طبعا جشن قرباني حقيقة جشنك مهمة معنى قرباني چیه مثلا معنى قرباني نزيكبونا بال خدي وايه يعني عربي كلمة عربية معنوية باللسان كرمانجي ام بشرة شرح دكن معنى دكن يعني معنوي چیه قربان مرب قربان شرجي که سام مرب بال نزيك خدي وابوه قربان sadece پیغمبر آیدی پیغمبر مینه پیغمبر بری در جهاتنا تا حتی حضرت ابراهیم علیه السلام جی قربان دچه راستش خاکور خواه و قربان دست بیک دایه خود تعالی گوتیه بسکنه نوسما مستوون چیتر زانن نه حضرت ابراهیم علیه السلام tabii ki dua kır. Gu Rabbi hebli veleden salihan ayeti kerimede Kur'an besavide ki gu veledeki salih bedem ya Rabbi. Yani gerçi ve manada çı anlaşmıştı gerek ki merib bizan ki sıra merib duada ki evlada dıxaze evladı salih bixaze. Avaj metoda keviye Kur'an her metodun himi meriyada ki mesaj edişine demene. Merib çı duada ki dua xas beken tani peygambera li Rabbi hebli veleden salihan ya Rabbi veledeki salih bedemin خودی دعا پیغمبر رد نکه دعا قولی خوی رد نکه ادعونی استجیب لکم دعا بکن از دعای و قبول کن خدای ما اسدویجه هون چطوری و دخازن هم من بخازن از بموه هم من نخازن از هیچتون مقولا بخازن قول هیچتون یعنی کی چه دلی مریا خوش مرا خودی بخازه چون که لا تنفدو ابدا خزینه مزح مزنه هون چه بخازن از موه خلاص نوه قرب موه tabii ki İbrahim Aleyhisselam dua kır خودی ولدکی صالح دای خودی یک امتحان اسماعیل دای ولدکی صالح دای فبشرناه بغلام حلیم دی ما ولدکی حلیم sabırlı yani itaatkar meda İbrahim Aleyhisselam tabii ki felemma sa'adu ayeti kerime İbrahim Aleyhisselam koruya İsmail sırana ki mezun bu daha da leize de çetti خودی تعالی da xavni da peygamberi xo uyarmış kir گویا ابراهیم وعدته هيا وعده خو بينا يريد تقول يا ربي ولدك بدم ازوي ولدي خوج ريات تا تكما قربان ابراهيم عليه السلام اوا خونا ديت خون tabii ki سوره يوسف بس خون دك خون حقا خون پیغمبر جي وحينا وند شك شبهتنا ابراهيم عليه السلام كوري خو اسماعيل را hemen استشاره کرد نکات جانور دا جی متوده که مرب ایشه کی بگه جی گره کی مرو خانما خورا زیاره خورا استشاره بکه İbrahim Aleyhisselam İsmail sual kır gumaza tera فکرته چیه گوتنا ته چیه خودی ها امری میکریه دیتی کوری خود تسوز دایا وعد کریه تی وعده خود بینی یری تی که قربان حضرت اسماعیل گوتا باب خو گو ففعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین خودی ترا چه امر کریه توی امر خودی بینه یری تی من او انسان صبر دکن تی مون صبر بونی یعنی از صبر بکن اسماعیل علیه السلام کوری خو ابراهیم علیه السلام کوری خو اسماعیل هلدا چوم مینای نکن مثلا حجی ایرو مفسم حجیه جی ذی الحجه اما مها ذی الحجه مها حجیه حتی نه روزین داوید بچم پر گرینگن مامسته یعنی چما اف روزو اف مها ذی الحجه گرینگه از مها ذی الحجه جی آیت کریمه در قرآن در باست و خدای دی والفجر وليال عشر یعنی به وقت نمیجا سوی خودی فجر به صندوق یکشی وليال عشر وان 10 روزه 10 یعنی عربی 10
آیت کریمه دا در باستوه فجر سورسی در باستوه خودی وان ده روزا زف قیمتلیه زف önемliye زف فضیلت و زیده خودی به وان ده روزای son دخواه و لیال عشر وان ده روزای son دخوام یعنی biraz من sıra evareci hene ki hakati ve niri bas az zilhicce deke mer roja ki duvan dehki hacıya da emkormancı dün dehki hacıya veli mer van roja ki roji bigre sanki sa خودی را مریا هزار روزی گرتیه حتی روزا عرفی جی مر روزی کی بگره وقت 10,000 روزیه از توصیه بتونی تماشاویجان میج هجا دکم برا روزا عرفی روزی بگیرن یعنی حجی را روزا عرفی روزی گرتن مکروه چونکی اونا عرفی نوی عبادت önemli را مشغول درجی پرگرم مامسته والله زفگر بس انرژی اونا گوج اونا نکه و حجی خو عبادت خورم بکن وان را مکروه لی اما امتا پیغمبر دین را گیش کی را روزی دا روزا عرفی روزی بگیره خودی دیگه کفارت گناه سالکی گناه کبایر صغایر چه کروه و روزی بگیره خود دیگه کفارت گناه سالکی تمام گناه گیش عفته که ان شاء الله روزا عرفی مروی چه بگیره مروی روزی بگیره و حجی سر عرفی دزبرن تین مزدلفی وراج وقفه دکن وقفه عرفه فرض یا مزدلفی واجبه تین مینایی روزا دنی سواتری ورا قربان خوش شرجی دکن جی حضرت ابراهیم علیه السلام کوری خبریه وی داره نزدیکیا اوی مزدلی ای مینایی چیا که کنترل چی و داری کاری خوددانیه شرجی بکه یعنی لحججی سرجی کردن قربانی هینه وراج قربان شرجی ده بله هر داری دنیا هر طرفی özellikle روز عرفی بتونی حجیا گوی داری روز عیدی artık birinci şeytan taşlamış dekin kevra davejni heft hav kevra beyvira çe dekin hacı deşin minayı qurbana xoş şerji dekin deşin dora Kabe tavaf dekin sari xotraş dekin dertin avana mühim van roji zilhicce zav ehmiyetine mana qurbanı çiye bütuni ibadet emri dinleri bütuni ibadet sebebi ya karına ya mere niziki bal xodi bu mesela nemeci de xodi di fescud vaqt tarib ayet-i kerime diyor nemiş secde xodi rabun sahu niziki bal xodi bun em nemiş dekin sebebi çiye sam niziki bal xodi bun em roji dekin sebebi çiye sam niziki bal xodi bun em qurbana xoş şerji dekin gerek evi qurbana xoş ihlasla samimiyetle ne sa goş ne sa çegidini gerek منو ساب بال نزیکی خودی بوده چا ابراهیم علیه السلام کوری خبر وی داری قربان بکه که او دا کیر دا هستی کوری شرجی نو کری داویجا کبر شخت که اما اویا شرجی نکه فدیناه بذبح عظیم اوی پیغمبری امتحان که مزن در باش که اوی سناوه که مزنو ولا نبلونکم خودی دیوازی و امتحان بکم الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تبارک سورسی در باش ده خودی دی مچم حیات دایا و ممات دایا و سا از و پی امتحان بکن کی وی daha تشتیرن بکه ثواب بکرن قزنج بکه ابراهیم علیه السلام پیغمبر خدا جی ان سناب مزن در باش بونه و خودی تعالی جبرائیل امر دکه دی برانه کی جی ربینه بده ابراهیم اوا بدلی کوری یا اوی امتحان قزنج کرد مرو امتحانی قزنج بکن ازی بال خودی با خودی تعالی هر طول سناوی سرمایه سهل دکه قولای دکه چونکی آیت کریمه دیور لن تنالله لحومها ولا دماءها اوج آیته اون سر قربانی خوش شرجی دکن او قربانی و نه گوشتی وی نه خونوی ناگیجه خودی ولکن تقوا منکم او تقوا ویا صمیمیت ویا دویگی ویا دشنجی ویا هندر و ده اون صمیمین بوی خودی هندین چی یعنی معنی قربانی چیه یا ربی چه حضرت ابراهیم کوری خو یه روی هات کوری خو فدا کرد یه روی هات مرد کار مال خوشی فدا بکه یه روی بگره کی مرد جان خودش یا خودی ده فدا بکه مرد کی وانا ها او بکه تفکر بکه یعنی دشمیش بود demek ki avana ibadetine gitme yani niziki bal ki ibadetin niziki bal خودی ibadetin ولی ما مستفیدی شرط قربانی چنین بیشین یعنی دم ما خواستم قربان خو سرجی بکن بدن یاجی لگور که چاوا چید به شرط قربانی ام بیشین چنین قربان رکنکی قربانی هیه ساده رکنکی هیه اواج روزا عیدی دی امام حنفی دا سه روزا اول روزا دودیا روزا سسیا حتی ایواری طاف هر آوا مرد دکاره قربان خوشرجی بکه حیوانه که دو کتیوی دا دو سنتی دا چونکی قرآن با
ayeti ve be sünneta peygamber ve bi icma ümmet ve evbiye vacibiye. Çıma mesela diyecek ki ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'i de Kur'an-ı Piruz da sad çarda havsuri Kur'an-ı hene en suri Kur'an-ı Kürtçi Kevser suresiye. Ava Kevser suresi mera bahsa çıdıke mesela bahsa kurban edike. Xudi çi diyece ve Sure-i Ceyle'de inna a'tayna kal kevser ey Muhammed mi kevser date. Kevser mana kavi eve cennetiden nehreke havzeke naviya kevsere. Ya Muhammed mi ev kevser da. Xudi vi ava kharna kevseri nesibi me ve gişka temaşavana jibike. İnşallah bizim amin. Tamam Müslüman bike. Kevser gu ava hadise ke peygamber disa hata hatiri min ezvici temaşavana hijara ev bekim. Ahtarmış bekim Hazreti Ayşe ra diyece Peygamber aleyhissalatu vesselam ya Ayşe diyor her evi xo tili xo teke goyi xo isabeke deng devran neyi. Diyor isabbe sakineti li biniri sanki te kelaka nehreki harıl şarıl dengi nehra çat dengi aveti aynı dengi aveti işte ava dengi Kevseriye. Hakikaten tecrübe bekin peşli programı. Peşli bername yazıyor beceribinin valla mişi merak. Bunun ki aynı insana. Ben tecrübe kiye çünkü gelle insanlara sohbet kiye gotiye. Az her zaman veya duyuşum merv tek ayet ki tek hadise ki peygamber tefekkür beke ev iman naynici imanı binen. Demek ki gotni peygamber çine ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha. خودی دی پیغمبری می چه گویی وحی و دویجه خود نویجه از وحی دکی موج این عطینا کل کوثر می کوثر داده این عطینا کل کوثر یا محمد می قرآن پیروز داده این عطینا کل کوثر یا محمد امت زحم داده ان امت پر یا پیغمبره این عطینا کل کوثر یا محمد می مقام محمود داده ان مقام استنده این عطینا کل کوثر یا محمد شفاعت کبرا می داده ان شفاعت مزید yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere em hacıya ve düşüne ziyarete Peygamber babu selam eda ketni merv niziki kabra Peygamber de ser vura nivisiye şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Yani her konu ayrı başlığı ki tabi konuya Kur'an'a Müjarcıdan eli evci giringin ve mühim bin mamız. Mühim bin bari evci. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor şefaata min ruja kıyameti ev ümmetama da iyi günahı mezin kine tövbe kine az ona şefaati bekim. İmam-ı Azam Ebu Hanife de Fıkhul Ekber adlı kitabı xoda sunavi da bölümü da diyecek ki suyu ruja kıyameti herkes bir nefse xora ev dua meşgul dua ama Peygamberi xoda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dışa secde diyor ümmeti ya Rab ümmete xod xazım. Derdi Peygamber ne Hasan ne Hüseyin ne Fatıma ne Ayşe derdi Peygamber hem ağızsa ümmetoviye. Xodi diyecek ki ya Muhammed irfa ra'sek تو سری خو بلند بکه تو چه بخوازی از امت خود خازم işte doğru da yani inna atina kel kevser manaka o işçiye az şefaat mezimete tu şefaat ümmet hobi ki mani yo zafen ümmete alim dana ümmet alimi ümmete te dana te inna atina kel kevser nesla Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin hatta kıyameti devam bekem ehli beyti dayete gellek manayı derece ece kurt bebirim Peki خودی واقع نعمت دانه قارشی و نعمت خود چه دخوازه فصلی لربک وانحر توجی قارشی و نعمت مدانت شکر خو ایفا بکی توجی قارشی و یا نمیج بکه و قربان شرجی که demek ki nemiج عید سر پیغمبر چه بو فرض بو Çünkü Xudi direkt men Peygamber xora diyecekti nemiz beki o nemiz serferz bu Peygamber ku nemiz aydi ki ümmet tawiya İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor zimnen döndür ve ayeti de ser ümmet tawiya yani vacip dua. İmam-ı Şafii diyor na Peygamber ra ferz bu amele ki Peygamber aleyhissalatu vesselam xub beke o ser ümmet tawiya sünnete. Sünnet çiye? Sünnet icaz kısa özet veciz bir şekilde ve izah bekim. Elbet ma müstekerem ki. Diyor ma udife ila Rasul min قول أو فعل أو تقرير Peygamber aleyhissalatu vesselam mübarek de ya çı derket ya guti o ser ümmet o ferze. Peygamber aleyhissalatu vesselam çıta hareket kiriye nankhariya av khariya çı derket ya cami çı derket ya bütün yaşayışa Peygamber ümmet o sünnete yeki sahaba cana daha işte Peygamber aleyhissalatu vesselam sual edekirin Peygamber ne diyor eri ne diyor na dengi khone de ki sukutiye ikrara yani ev ser ümmet o ya sünnet. Fasalli nemiz bike ya Muhammed ser ferz bu İmam-ı Azam da nemiz aydi vacibe Şafii bira bezaven. Cana Şafii birimeci genelde niyet ettiğin niyet ama nemiz aydiye vacibna. Şafii sıra nemiz aydi dike bir niyet ama nemiz aydi sünnet.
از دکن بوی خوده شافیا داش تکبیری یا birinci rekatı da haftin ikinci tekbiri de rekatı düdüyor da ji pincin Hanefiya da ji her rekatı da sehav tekbir atın avaş farka şafi yani bir rastına beram mesela badıcı cudahi çedibin بله به هر وارد و سه امام مستمی قربانی جی بپرسند کور مذهبان جداهیا قربانی چاود به بله وان هر دی مثلا ورد جی بس قربانی دکه دی قربانی شرجی که hemen پی آیاتی را نمیج بکه zaten هم پیشی نمیج عید دکن باشه دچین چه دکن tertip olarak hem için başıcı kurbana hoş şerci dikин. Demek ki ven her ayeti kerime disa İmam Hanefi de diyor zimnen vacibe kurban şerci kirin, diyor İmam Şafii de kurban şerci kirin yine sünnet-i müekkedeye. Hem İmam Şafii hem İmam Maliki hem İmam Hanbeli hem İmam Azam Ebu Hanife Talebi Yusuf evcdi sünnete. Yani از پیواد برم لی از وی پر مراق دکم دبیجن دشافی یاده د عمر خود جارک تنی قربانی سرجی بکن بس حنفی هر سال سرجی دکن براستی بنگه هاوی هی راستی هاوی هی yani. Ama rastli ne? Çünkü her salı ça Hanefiye ra kurban şerci kirin vacibe her sal ser Şafiye ji kurban şerci kirin sünnet-i müekkedeye. Yekşi bir de önemli mesele kadinci heye. Mesela Hanefiye'de mali da çen şerci dikin yeki şerci dikin. Halbuki de İmam-ı Azam Ebu Hanife'de zengini de ölçüye İslami'de çiye 8 gram nokta yani 8 gram 18 yani hacde. Yani embejin 8 gram zeri ki hava ama dini İslami'de zengin sayılmıştı. Ya merik 8 gram hava zeri hava ama zengine. Yani İru embejin mesela 8 milyar. İmam Selugor şartı İro şartı ve deme vakheven yani her zaman de Kur'an'ı da fetva Kur'an'ı fer'atsas mesela şeriatı do zavra peygamber da çavya İroji sana söyleyeceği sana. Mesela seferi merv de çe 9 kilometre merv Hanefiye da derbas bu açıdı 9 kilometre merv derbas da seferi. Ve çağı deva vadı çün hesba vadı çün peyadı çün neka o mesela uçağı vadı çe. Disa aynı uçağı vajera jeti vajera en daha hızlı jera 9 kilometre derbas bu seferi sayılmıştı. Şafiye da seferi 85 kilometre. Yani çağ o hükmü evet çağı geçerliye o hükmü İroji geçerliye hatta kıyameti ebedül ebed geçerliye. Dolayısıyla sen mezhebi İmam Hanefi her sal mere kurbanı şerci bike diyelim hanıma malici eğer 8 gram zeri hava evci zengi sayılmıştı. Demek ki ve mali de Hanefiye de gerek duha şerci bikin. Şafiye de sünnet-i müekkede evci gerek duha şerci bikin her zengin ama yeki şerci ki Şafii diyse sünnete. Şafii خلاص İmam استدی زیر و بحث زیر کر وقتا خانم دزوجن دبجن او محرمه او زیر ایمنه و دمی او دبن نابن ام بجن زلامه دکارن هر دو جدا جدا بکن چا بکن او زیر هم مال باطنه لی دما مجارجی چه دبی دبی محرمه از نادم امی چا بینا نابی درکه مهر سرا حتی او کرنی نکاح حتی برنی مهری معین دکن بله دکن مهر مسمى هيا مهر مؤجل هيا مهر مثل هيا اوانا قسمی مهرینه مثلا diyelim jinik mirik sırayı nikah hakkı beberin ve arada sertişteki ittifak kırın gu emi mesela 7 gram zir ava dua mali hanemi Evet deme yani meri ünne kara orada müdahale beke. Peki dema kurban imam müsteem bejin ev zir jber kod bine hanemi ev zilam em dikarim bejin zeri ve jihane. Tabi aynı em dikarim bejin meriya. Jbo meri. Ona ve deme hanım taqaz dve em bejin kurban xo serjiye beke zilam dikarine ki. Hem dikar musabijin. Tabi yani mesela avaziri be mehri yi hanımine. Zilami mal zilamine. Mal zilami eğer 8 grami be kimtir ve ser vacib nine. Ya yüce ayrıca mali ser hava vacibe. De Şafiya da hatta 7 gram ziri jiniki hava zakat linak hava. Şafi burada خلاص دکن حتی 7 grami. Yani 7 gram 8 gram 8 gram bu hatta 7 grami zakatına li Hanefiye da 8 grami derbas bu gerek zakat ayıbıda. 700 غرام جيلك ما مستشافي 700 غرام جيلك يعني ما شافعي بتشكي بشان سنجوربه يا شافعي دوينا اواز زينت تاجنك يا دي زكاه ليناكبه از بارم شافعي بتشك وسا شيء حسانيه دكن ما مسلمه جدجي مصادقن هم فرضي دكن هم دچ فرضي اساس اواجي جلكي تماشاوان ما هيجا ويج مساله جي بزاون يعني امام الشافعي دي فرضي بكن اگر قضايا وهو فرض خو بكن هر Hanefiye de Malikiye de Hanbeliye de mer ferzi be ke sermeri radwa ev sünneti peşan nemici pey nemici mer ke abuna fazilat o ya sevabı elde ama İmam Şafii de fark kaya İmam Şafii de ev kasi qazawi hava
yani ana görüş İmam Şafii de eve de bira peşi qazayı xalas bike paşi sünneta bike. Şafii xura kırne eve ki fetva ki halbuki sanine İmam Şafii çi mahazı döyce ev hattani qazayı nemeci ser meriya ev günah ser meriya devam dike. Bir an önce İmam Şafii de bira zu van günaha xalas bin qazayı xub bikin xalas bikin bira paşi sünneti xub bikin. Yani deyni melike deyni xuna da misal ki bedim mesela eğer temsil qatatna ve deyni xuna da çe xira xud ke. Önce de deyni xub bede. Deyndar paşi ji xira xub bikin. املوی گهداری نکن از باور من سر گیاه قوت تاویجن جبروی ام بحث قربانی کن ما مستم شرط قربانی گفتن بگی شخال سر کی فرض بوم بحث آویجی کر بگی ما مستأجیت مراق کردن دوان هیامی داویده مثلا هنگ سنه دبیجن دوی از قربانی بدم نه پریم تونه بکردی دستینن یا جی بقرتا کردی دستینن یا جی ام بیجن هنگ کسا دین دخوازن افت تی قبول کردن قربانم بیش. Tabii menü kredi kesinlikle caiz nine. بله. Çünkü benim her bir faizi ve halde ama zaten harama kallüzüm jütene. Evi imkan evi hava ölçüye İslami daniye. Hene ibadet be bedene xo merevdeke, hene ibadet be mali xo merevdeke, hene ibadet merev hem mal hem bedene xo deke. İbadet sade bedeni be çiye mesela nemeci merev bedene xo deke. Rad ve ruduni. Roji merev bedene xo deke. Zekati merev çiva deke. Zekati berin mali xo deke. Mal hava. Hayan mesela çil pezi melik hava ye pezeki bede. Si devari hava ye nuguneki bede. Pinç devi hava ye pezeki bede. Bak ölçü daya. Ama teneve ama zekat serferzine. خو zorlamış beke illam herim deyin bekin bine kurban şerji bekim din uya evnaka zaten peygamber aleyhissalatu vesselam sıra kurbana xo şerji ki du haberani xasi şerji ki ne gotiye ji evaji peş ümmeta mena fakir da ev ümmeta mena fakir ko ne kara kurban şerji beke evaji peş vama peygamber hem düşünmüş buna yani onun için ev kesi mesela çavago yani gerek her kredi besine xo evdeke zahmet de xo de çe kulfeti tine ser xo baraki tine ser peşte hod lezum nake ki dini İslam mi dötü mesuliyeti beki mesuliyeti naki mesela hacı evi gücevi hava mehki xarnavi çolu çocuğu hava çun hatın evi peri hava paşi hera asli ihtiyacı meriya le derti asli ihtiyaç çiye mesela kurban edici sana mesela mala meriya asli ihtiyacı hesba meriya iro araba meriya asli ihtiyacı se takım elbise çek mera ona asli ihtiyaç sen mecburine gerçi ne çek dolap tijik yerine dolap verdik hareket pinci kat ام بجن يجيبوا زاروك أو خانم أخو أو إيوانجي مجبورين أنا وسما مست. تشتري؟ إيه زاروك أو خانم أو يعني دبي مالبات أخو تير بكي يعني احتياجي وان ببينه. أو أصلي احتياجي أنا قالك أنا زكي أن تير بك بخير حجي ديال مثلا ما هكذا يهربي قالك هندور الدوي ما هيدا حتى هربي أو تشولو تشوجي ويناني أنا أو أنا احتياجي أنا gidermiş بك ليه بوا باشي هر حجبي. يقصد از رام هرم تشولو تشوجي برشي بكم خدي سناويجه. Onun için bana mal çene hem bana ibadet be bedeni bana ibadet be mal bana hem ibadet hem mal hem bedeni mesela hac hem mal veya hem ji bedeni veya ama imkan hava sermeriya farz doğa bünyel İslam ala 5 şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah ve ikamu salati ve itau zakati vel hac ve samu Ramazan yani dini İslam ser 5 temel hatiye inşa kereni ya kelime-i şehadete ya dinin nemaze ruj ya zakata ve hac xubeke avan hanek bedene hem mal hanek hem mal beden var. Kurban çiye? Kurban jibe disa mali vaya mal havayı beke. Mesela kurban jibe Peygamber aleyhissalatu vesselam cana hani Şafii de sünnete şerjin nekim ji qiymiş naki. Halbuki gerek merem merd ve. Her ruç çıkar ruji xudi hani dün melaike asiman atine ardi yek dua deke ya bedua deke. Ye dua deke de çi Allahümme ahti menfiqan khalafen Ya Rabbi ev kesi dede riyata da fakira fukara Ya Rabbi tu yira tijiki melaike deniş beddua deke du Ya Rabbi ev temati deke naxon nadın du desti ona derxi تو دکه نخوا خوننا که پیغمبر دی چه مالی مالو که ما اکلت مال بیست ما عطیت دی مالی تا چیه تا چه خود تعالی تا چه خار تا چه خوکر چه ریا خودی دای او دنیگین یا حارسا یا جی اوارسا yani hasisi ne başı خودی دا yani ev beke İnfak beke, infak önemli. Mesela müttakine Kur'an-ı Kerim evida Sure-i Bakara'da seri tu Fatiha'da diyor. Ve mimma razaknahum yunfikun. Müttakin kine ev kuli Xudiye takvali, ev Xudi Teala nimete ki dedi, ev juhi nimeti diriya Xudi da infak deke. Vallahi meref çıkka infak beke Xudi yiravi tecid deke.
Yani insan tiştekide de cev etici de benim. Kesinlikle merhaba çıkabede Xwedî yîra etici dike. Hera du mesela divan mehada mesela zilheceye merhaba fakira, fukara, ev ihtiyaç sahibi, ekonomine sıkıntıya çıka insanı muhtacın gereki merhaba kurban şerci ke ve kurbana xoji si kısma ki xor halde kısmı dineci bide fakir fukara ona taksim beke insanı neka kurban şerci dikin diçin dikevne ber kasaba dikevne siri ve goştu dikine helinin hami dikine dolabı ondan sonra dikine poşet de dikine dolabı dikon yani kurban mana çi hem şerci kin ya xod de infak bekin zeki dolabı ne zeki fakira gereki merteci beke az ya zeki dolabı مبي صحبت خودی کی ساکم گور مگو دولابا نه مگو زکی فقیره تجربه کن زنگین آجی مثلا آداک زنگین نکارن لی بخون مری آداک کر گره فقیر لی بخون اما دو قربان ایدا مرو دکارا جنال خوی زنگین جی دکارا لی اکرام بکن هر کسی دیچه یعنی هر کسی دیچه وک زکایتونه نتا زکاتی و آداکی نینه اونا واجبن اونا حقی فقیر فقرا نینه مصدقات و فقراء دی آیت دوام دکه هفت حفظ سنفا دجمره او آداکا یک زکاتی هو گله کی مره بده وان حفظ سنفا اما لی اوی قربانی سربسته قربانی گله کی شرجی بکی یک شافی گله کی زم önem dikkat بکن از خصوصا کی سروی بسکنم یکی شافی حتی روز عیدی نی حتی روز عید نی پیشیا عید هر حیوانی که بکره بی او قربان منه او سر واجب تو ان کراوی قربانیش بخواه گل شافی بی خطا مزن دکن دچن حیوان دستینن روز دا پیشیا عید یعنی که یرو هر بسینه روز عرفه دچن دستینن مثلا روز عرفهش بسینن نه گله کی روز عید بی او قربانه yani hatta روز عرفه جی هر حیوانی که بسینه بی او خورد ما قربان او سر واجب تو ان کرالیش بخواه گرکی روز عیدی سه روزه دکارا بیجه خورد سر چه دستینه بیچه از خور حیوانی که سر شرجی کم قربان نویجه قربان کلمه‌سی گو سر واجب تو نکارا لی بخواه اگر لی بخواهی چه قالی خار گرکی وی پری یا انفاق بکه اما حنفی‌ها دا سربسته دکارن بیجن و جاریش حنفی بیشنسن ما مستدبی بیجارید جانا ایسا دو بله نکا مثلا حنفی‌ها دا جی روز اول روز دودیا روز سسیا دکارن شرجی کن قربان خو شافی‌ها دا روز چراجی حتی رو هر آواد کارن شرجی کن چهار روزا مر روزا عید هر کس دیگه ازدحام در رود دی از قربان شرجی کم هر زن روزا دنی نوه halbuki روزا دنی daha kolay daha rahat herkes şerjی که rahat ورا ازدحام نه که از ویش tavsiye دکم yani پیغمبر علیه الصلاة و السلام دو حدیثه که خدا جی احاد ویجه تشویق دکه ترغیب دکه یعنی ایلان قربان شرجی کن من وجد سعة مال ولم يدحي فلا يقربنا مسلنا شافی جبرا نویج هما سنت عملی خلاص نویج نویجن چه دویجه پیغمبر علیه الصلاة و السلام دوی او کسی امکانوی هوا مادی گوجاوی هوا گیشت و قربان کارو و شرجی که اگر قربان بنا رامن شرجی نکه دوی برا نزیکی جامی من نودوری مکوه پیغمبر اصلا تشویقی بال شرجی کرنا قرآن اوی دکه قربانی دکه مرف سرا قربانی مرو شرجی بکه مرو چه بیجه مرو قربان خود و رضا خودی برای خود قبلی قبل حیوان خود سر یال راستی ما بر خودی دکه مرو گله که حاج دعا بکه اواج آیت ان صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له مرو چه بکه بسم الله بیجه يا ربي نميجا من يا ربي نسوكي من عبادتي من يا ربي حياة من يا ربي مماتا من لله رب العالمين أو حجد حزر عالم ربي يا خدية قبوينة يا ربي إخلاص دا صاميميت دا لا شريك له شریکی تجتنه ارتاقی تجتنه بسم الله الله اکبر بیجه مربی شرجی که قربان آقا سرجی که بلافی بله ما دمام جندک ما از خوازنک بسا ججنی بری بکم از بار عمری و بچک از نخوازم بیجم عمری و مزنه لی و ججنی بری جی دیتنه ججنی بری دما دکوتن ججن کلی کیجا باجاری با لکودری با دور جیبانه خودگاندن جم دایکو بابی خواه آن مال باتی خواه نها دما دبیجن ججن بتایبتی وانس دمین داوی ایدی سرو کمارجی ججنی بتانه اوی به وجدی که دی تعطیلات گرن دی چنجی کی دین بجنم شخار هنک بینا خبردن یعنی نوبرا ججن بری اونها دگلو فرق چوا هی چما ادیگل بهتر بری خود دی جی بتانه جی تعطیله ام چوا ونه بنرخین حقیقتا گوتنا و راسته یعنی مثلا ججنی بری زف رند در باستون انسان دهاتنا آره که عید خو مال خدا در باست کردن به زیار خو به دیباب خورا به اقربای خو به جنار خو
دهاتنا آرکی به هندری böyle evi و نشی و رند و قنجی bir şekilde derbas دکن insan nekaji acayip yani hakikaten tişteki ne başı mesela ayda nehru dehru tatile radyo de çe sahila işi ne baştaki duri bavi xo duri ciya xo duri akrabayı xo zaten ya çavi di baba hamasa riyaya mesela ciya miji از ورای دی باوی خو سلام دکن باوی میشه عالم کی مزنه مدرسه کی مزنه سیدا یعنی هفته 8 سال طلبه yetiştirmiş güne ama سوال دکه تی پیش یا عیدی بی یوسف بی عیدی بی جمعیت چاوی ona riya اجی ama bir an önce inşallah ayda hobuk emi hene di bavi xo çünkü rıza xodi döndürü rıza di bavi meryada بله. پیغمبر علیه الصلاة و سلام دوجه رضا الله فی رداء الوالدین رضا خودی دهندر رضا دی باوا دایه اگر مرو رضا دی باوی خود ده خودش مریا راضی دوه گرکی وان عیدی خود مرو هر دی باوی خود زیارت بکه زیارت زم مهمه سلاح رحیمه پیغمبر علیه الصلاة و سلام امر دکه او کسی سلاح رحم ببره خودش سلاح مرحمتی اون بره ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء پیغمبر علیه الصلاة و سلام دی هون ای اردی را مرحمتی بکن ی آسمان جوا مرحمتی بکن من لا يرحم لا يرحم حدیث کنده او کسی مرحمتی نه که خودش مرحمتی وانا که ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خودی دی باوی خورا اوف بیل نویجن وانا گوتنی رم بیجن وانا قنات خوش شفقت مرحمت گرمیش بکن و بیجن یا ربی ام چاپ چکن دی باوی من یرین شفقت مرحمت و ام مزن کرین دیجی رحمت خو و مرحمت خو و معامله بکه حتی اوی دشنه تعطیل برا تعطیل خو ببرن دچین مسئله همیش مسافه که مزن دکن halbuki bir mesaf herin di babi xo ziyaret bekin desti ona maş bekin akrabayı xo begerin yani mesela ayeti kerime de bütün imama roja cum'i ser hutbe en sonunda kijan ayeti dixunun innallaha ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba xudi taala adaleti emirdeki hemen peyra çi emirdeki ve ita'i zil qurba daina bal akrabayı xo va evi imkanı ya hemen bir herin babi xo ziyaret bekin ciya xo ziyaret bekin rıza ona heldin ayda ona bekin piroz bekin ona bine araki akraba bini neşe çedu merv her tek tani sahile ki mervi çi lezzeti helde lezzet hilna da onun için çıma aydi beri hoşun ama civan da hevdu dahatna araki dahat aile dahatın akraba dahatın bir keyif hoşi der bastı bir keyif hoşi hep sualdıkın evdu çemmalaviye ev sualavidike aydu sebebi çi ki du sebebi ev khayda ara khayda heya kurmancı mey zaten zev hevdu khaydın لهفتهم بخيرا دو السبب وي قنجيا بارش وانا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دی مسلمان بری خوی مسلمان را 3 روز زیادت نکاره خیر بسکنه گرکی بسکنه خود عفناک ها خصوصا مهمه ام دنيرن بالصلاه قال لك جهه غيدينا ما مزه اشته اواز زح گناه کی مزنه حتی او هواتنا و نوه الا حتی نین آرکی اوا گناهکار دون پیغمبر با ölçü دانیه جانا ارسا مری ان فازا demek ki پیغمبر ölçü چه دانیه 3 روزه رو کی مر هیچ دو هیچ دو اما سیاسیت هیچ نه حقیقتا 3 روزه شون و هیچ خو بخو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس امزا بارش اجدکن باب منبری من اوجی ملای قازمان اما بارش ملت انا الحمدلله امدونه سبب مر بارش کی بکه هواتنا کی بینه آرکی و که ثواب حج کی خود دمریا يا خدای تعالی زیاده بکن بیشتر میدم ما مستلزم به آنینا آمین. بگی ما مستلزم و چما انسان و صاد فکرین یعنی دخوازن نخوازن هرم بر به مال باتا خوبه و دچین وقت وقت جن ساحله یا جی کی دین بتن دمینن یعنی انسان گلوج هف عاجز دبن ایدی اموسا بنرخی tabi اول دو سبب دو یه چوا دور قلباش دور دکه دا ترکیه دویجن gezde Irak gönülde de Irak demek ki çava dur kad ve gönülde kalbiş merv dur dike merv gerek hevdi bune insan merv hevdi bune merv insan diyor peygamber
علیه السلام مرب هفدو بنیر هم هفرا بکنه اوی صدقه مرب انسان انرژی هلده مرب دی باب خو بنیر تبسم بکه دی هی لک عبادتون اوجی عبادته مثلا دی مرب نظری بال قرآن بکه قرآن هم قنزنا بخونه لی بنیر اوجی عبادته مرب کعبی هم رونی قا عبادته کنه که هم کعبی بنیر اوجی عبادته مرب عالم بنیر مرب دی باب خو وجهانا بنیر تبسم بکه مریر دو عبادت با خودی دو پیغمبر دو چه هرن دی باب خو بونن هرن اقربای خو بونن هون وانا انرژی هلدن او انرژی و هلدن هون ساحل چه بکن چه فایده هلدن لیستا جی هرن تعطیل خوش بکن اما ابا تعطیل دینیه باخن مثلا عید انسان چه هم عیدن انس بن مالک دوجه عیدک او مر روزه کی گناهکار به گناه درباس بکه حتی نیواره او روزه مری را عیده مرد هر جمع دی باب خورنده یو سر ساحل گناه سیر کرنده دی باب خود جمع بسکنه باخن او روزا به گناه درباس بشه را خود نه روزن بلا روزه اول عید المال بنم بيجم پاشی تیست کارن نه عید 4 روزه بلا 4 روزه مال پاشی سر بسن بلا بتنه خو نیوی بکن از ملا olarak hoca olarak ona tavsiye mi 4 روز عید خود به اقربا و به جشنی بری چا خوش دون برا اسا خوش بکن روزا یاد نجی مرد سون نفس خو کلمه شهادت با درباسی آخرت بو او مری را عیده یادنی مرد سرات کوپیوسی درباس بو چون که هناك دشقت هناك سر ثابت من اوج عیده مرد تکبر جنت اوج عیده مرد کت جنت وجوه الناظره الى ربها ناظره قرآن دویچه اوانا جوانا دی روز قیامت یه جمال خودی بونن چاهی روز 14 درتی به او خوا به عشق خوا هر انسان وی بدونه روز قیامت جنت ده مسلمان ده او خوبونه یکی قربان مهمه قربان چما مهمه خودی روز قیامت سرا انسان ده چه معشری دویجه ملائکی خود دی گلی ملائکی دی من اوانا عبد خو همی سیار کرنی کنه برا پیا نشن جنتی چما نه مه هند رزقی جا خدا سیار بو حتی دنیای حمیز سیار جا خو سیار بو نه کی مزن بو هستی باب خو هستی جا خو سیار بو پکی سر هنگی مزن بو حسبا سیار بو دوا سیار بو ایرا سون مدل عربا سیار دو سرا دمره سیار ده چه چه سر ملی خود دونه قبلی عینی او آیاتی هیا دی براق عبد من پیان نچه دی وان قربانی وان شرجی کرنه بینم برا وان قربانا سیار بون وان حیوانا سیار بون برا مهمی سیار کرنه گینه برا سیار هنده کنه جنتی خدا چقدر چقدر مرحمت که خدای واقع مرا اکرام کریه واقع مرا انعام کریه واقع مرا احسان کریه گره کی مرا گوتناوی خدایی بکه عیدی خو خدای دی باب خورا جمع دی باب خو اقربای خو ورا ایلتش میون مرا کی بجا من ارتباط خو هنکتین مقام کی پریوان زیاد زنگین دون دا خود درباز دون نفس زفت هلی کریه از جانویش دویجم نفس نه حجی دنیا نه خوجی دنیا نه شیخ دنیا نفس تاریخیه. ما مستواله اون فرخوش داخل گوتنی وام دکار ساعت دیجی گهداری بکن لیده ما منما. سب بکر تاسیس کارم گوتنی که جو بگیرم و پاشم خاطر بخوازم. پکی مادام هاتنا اوی سوناویا حقیقتا ابا عیدی هانی زف مبارکن روزی مبارکن خودی باشی مکنه خودی او روزانا دانه مسا ام جوان روزا چه بکن واج دجنا رن درباس بکن دی باب خورا اقربای خورا ایلتشمی بکن او کسی ایلتشم خو اقربای خورا درباس بکن خودی دی ببره اجی ارتباط خون را دبرم هرن ارتباط بکن اقربا رو ون آرکی دایناشمای بکن بیلگی بکن خید هوا وان خیدا بنا یالی کی بارش میش بون و عید کردن ان شاء الله یه درباس با جشن بتونی تماشاوان من هجاجی مبارک بنکاوا به ما مستقلک سپاس ام جشن هاویا و پیروز بکن دبکم جشن دوونه بینن گلک آگاهین هجا و دانمه مالا آبا به ما مستمه هم درباره جشن ده هم درباره گرینگیا مالبات ده هم جی درباره گرینگیا قربانی ده گلک آگاهین هجا دانمه هم صبح بگورن هفته پیش مد جشن ده امید ویدری بندیسه ام به هفته جشن پیروز بکن نافخیر و خوشی ده بمینن هفته کدی امید بکن